U Beogradu ne samo da je svaka stopa zemlje natopljena krvlju, već je naš glavni grad kroz dugi period svoje istorije postao jedna velika nekropola u kojoj su sahranjene generacije naroda koji su živjeli na njegovom tlu. Jedna rimska nekropola prostirala se, kako je utvrđeno, na iskopinama današnjeg Trga Republike, širokim pojasom do Dušanove s jedne, duž bulevara Kralja Aleksandra s druge strane, sve do Smederevskog đerma. Keltska nekropola nalazila se na Karaburmi i smatra se veoma interesantnom, s obzirom na to da su pored urni tu nađeni i mnogobrojni predmeti za svakodnevnu upotrebu. Nešto dalje nalazi se Slovenska, a ugarsko groblje bilo je na mestu gdje je danas Pionirski park. Staro srpsko groblje bilo je na prostoru današnje Brankove i Kosmajske ulice, od Varoš kapije prema Zelenom vencu. To groblje je inače bilo podeljeno na takozvano veliko i kužno groblje, na kome su sahranjivali umrle od zaraznih bolesti, naročito od kuge, koje je u vreme Turaka dopirala i do Beograda. Prisustvo Turaka u delu ondašnjeg Beograda i namjera kneza Miloša da proširi srpski deo grada bili su osnovni razlozi što je srpsko groblje 1828. godine sa Varoš kapije premešteno na Tašmajdan, s obzirom da je 20. godina 19. veka Palilula zapravo bila selo na periferiji Beograda. Šetajući danas po ovom lepom parku, teško je zamisliti da se tu nekada nalazilo groblje, na kome su se nalazile grobnice i kapele Ilije Milosavljevića Kolarca, Joakima Vujića, Sime Milutinovića Sarajlije, Janka Šafarika, Đure Jakšića, Tome Vučića Perišića, Đure Daničića, književnika, ili Josifa Pančića, botaničara i prvog predsjednika Srpske akademije nauka, čiji se grob teško nalazio zbog bujnog korova. Groblje na Tašmajdanskom platovu, koje se prostiralo od crkve Svetog Marka do današnje kafane Madera, bilo je pravi zmijarnik i gradsko smetlište, kako se u tadašnjim hronikama nazivalo. Bilo je obraslo u korov i trnje, naročito deo prema današnjem bulevaru Kralja Aleksandra, koji je u to vreme nosio naziv Fišeklija. O tome je pisao i Felix Filip Kanic, poznati putopisac, arheolog i istoričar, napominjući da na starom groblju, koje okružuje crkvicu, staru crkvu Svetog Marka, počivaju većinom u zapuštenim grobovima mnogi ljudi koji su se proslavili u novijoj istoriji Srbije. Na groblju su se, prema zapisima tadašnjih hroničara, nalazili veoma originalni i lepi spomenici, većinom izrađeni u mađarskim radionicama, sa zvezdama, krstovima i ornamentima. S druge strane, kamenoresci u saradnji sa grobarima skidali su noću dragocene spomenike i odnosili ih, da bi ih preradili za drugog pokojnika po narudžbini. Inače, groblje je posebno oživljavalo za vreme crkvene slave, na dan Svetog Marka. Tada Palilula pruža zaista redak prizor, pisao je poljski književnik Roman Zmorski 1856. godine. Celo prostrano groblje, polje koje se graniči sa njim i svi putevi koje vode ka njemu ispunjeni su šarolikom gomilom iz grada i okolnih sela. Na samom groblju odjekuje vesela muzika. Široki krug momaka i najgizdavije obučenih devojaka skače na slobodnom prostoru ispred crkve, a bezbrojno mnoštvo gledalaca, sedeći ili stojeći na nadgrobnim kamenovima, posmatra igru. Teško je reći koliko neobičan i uzbudljiv prizor pruža ta vreva života i veselja na tužnom staništu smrti. To je na neki način prezriv izazov mladosti koja se večito obnavlja, bačen strašnoj kraljici uništenja. S obzirom na to da se broj stanovnika Beograda uvećavao, a grad širio, Tašmajdansko groblje je 70. godina 19. veka postalo tesno i u to vreme su potekle prve inicijative za njegovo izmeštanje. Novo groblje na Bulbuderu, Slavujevcu, kako su ga još zvali, tada dalekoj periferiji, ubeleženo je prvi put u plan Beograda 1884. godine i obuhvatalo je potez preko Slavujevog potoka ispod Zvezdare na mestu istoimenog današnjeg groblja. Novo groblje, koje su građani zvali još i Vladanovac, po Vladanu Đorđeviću, čoveku koji je uz tadašnjeg predsjednika Beogradske opštine
Živka Karabiberovića i Mijajla Bogićevića najviše učinio da se Tašmajdansko groblje iseli iz varoši. Iako su građani protestovali, smatrajući da je novo groblje isuviše udaljeno od grada i da je po mraku nesigurno vraćati se sa njega, okolni placevi su otkupljivani i ono je definitivno bilo uređeno 16. avgusta 1886. godine. Prve sahrane su obavljene već sutradan 17. avgusta, kada su sahranjena 4 žitelja tadašnjeg Beograda. Staro Tašmajdansko groblje, koje je do 1901. godine služilo za sahranjivanje, sasvim je ugašeno 1927. godine, a na oslobođenom prostoru groblja, kod stare crkve Svetog Marka, izgrađena je 1934. današnja crkva, posvećena istom svetitelju, i oformljen je Tašmajdanski park. Arheolog i istoričar Kanić je u svojim putopisima spomenuo i novo groblje. Interesantno je groblje podignuto 1885. godine u zapadnjačkom stilu, u čijem je središtu Svetozar Ivačković sagradio lepu sa kupolom crkvu Svetog Nikole. Nju je osnovala Draginja u počast svoga 1889. godine preminulog supruga, državnog savjetnika Stanojla Petrovića. Crkva je završena u periodu od 1890. do 93. a koštala je 81.200 dinara. Male, ali uspele srazmjera eksterijera, izrađenog u različitim položajima sa pročelnom rozetom, a u bogatom enterijeru 4 veličanstvena stuba od banjičkog i ripanjskog sivog mermera, ikonostas kojeg su naslikali umetnici Stevan Todorović i njegova supruga i freske koje je Domeniko izradio prema kartonima Petra Ranosavića, zahvaljujući tačno raspoređenim svetlosnim efektima, ostavljaju na čovjeka uzbudljiv utisak. Crkva Svetog Nikole je jedno od najstarijih arhitektonskih ostvarenja koja se danas nalaze na novom groblju. Međutim, mnogi su poznati beogradski arhitekti i graditelji projektovali i gradili kapele na novom groblju. Milan Antonović je arhitekturu završio u Cirihu i potom radio kao privatni projektant. Pripadao je grupi arhitekata koji su svoje znanje i trud uložili u izgradnju Beograda i doprineli da postane moderan grad. Kapelu Svetog Georgija na novom groblju Antonović je projektovao 1902. godine za porodičnu grobnicu Mihajla Jovičića iz familije poznatih beogradskih vinarskih trgovaca sa Dorćola. Građena je u srpsko-vizantijskom stilu, od segedinske cigle u 2 boje, sa kubetom pokrivenim bakrom. Dugogodišnji načelnik Ministarstva građevina, profesor Tehničkog fakulteta, akademik Petar Popović, arhitekta, osim što se bavio projektovanjem profanih zgrada, bio je restaurator nekoliko manastira i projektant novih crkava. Na novom groblju projektovao je 2 porodične kapele. Jednu u neovizantijskom stilu po ugledu na arhitekturu srpskih srednjovekovnih manastira projektovao je za porodicu advokata Vladimira Lackovića, a drugu kapelu Popović je projektovao zajedno sa arhitektom Aleksandrom Derokom 1928. godine. Izgrađena je u eklektičkom stilu iz sredstava zadužbine Živka Barlovca, bivšeg generalnog konzula u Francuskoj, koju je osnovao pod imenom oca Jovana Barlovca. Deroko je projektovao i nadgrobnu kapelu porodice generala Milivoja Nikolajevića, koja se odlikuje originalnošću arhitektonske kompozicije obogaćene plastičnim ukrasom. Kapela Vojvodi Radomiru Putniku podignuta je staranjem države, u isto vrijeme kada je na novom groblju izgrađeno više nadgrobnih spomenika zaslužnim velikanima. Projektovana je u srpsko-vizantijskom duhu po nacrtu arhitekte Aleksandra Vasića,
posle 1926. godine. Kada je između dva svjetska rata formirana Aleja velikana, tu su preneti posmrtni ostaci srpskih velikana iz 19. veka, ranije sahranjenih na starom Tašmajdanskom groblju kod crkve Svetog Marka ili van Beograda, pa i van Srbije. Tada je po posebnim projektima izgrađen izvestan broj spomenobeležja znamenitim ljudima. Tom prilikom iz Minhena su preneti ostaci narodnog dobrotvora Velimira Teodorovića, a Vasilij Mihajlović Androsov projektovao je kapelu u duhu srednjovekovne arhitekture. Arhitekti, slikaru, grafičaru i profesoru Beogradskog univerziteta Grigoriju Ivanoviću Samojlovu pripisuje se porodična kapela trgovca Jovana Savića, koja je izgrađena u srpsko-vizantijskom stilu. Kapele na Novom groblju, a ima ih 37, u srpsko-vizantijskom stilu, zidali su i građevinari zanatlije. Unutrašnjost mnogih kapela prekrivena je zidnim slikama na kojima su, kao i na prozorskim vitražima, predstavljeni srpski prosvetitelji. Neretko u kapelama se nalaze poprsja i portreti u reljefu od kamena ili u bronzi. Vrata od kovanog gvožđa ukrašavana su motivima inspirisanim srednjovekovnom plastikom i izvanredna su dopuna opštem arhitektonskom skladu. Novo groblje čini specifičnim i izuzetno bogatstvo dela srpskih vajara. Skulptura je većinom svedena na bistu ili plaketu u bronzi i kamenu. Neretko su zastupljeni i reljefi simbolične sadržine, zatim figure u prirodnoj veličini, kao i radovi apstraktnih formi. Vajarski radovi istaknutih umetnika predstavljaju pravu galeriju skulptura na otvorenom prostoru. Mnogi od ovih vajara autori su velikog broja javnih memorijalnih spomenika. Najstarija generacija predstavljena je delima Petra Ubavkića, Đorđa Jovanovića i Simeona Roksandića. Mada se donedavno smatralo da prvi srpski vajar Petar Ubavkić nema na Novom groblju ni jedan svoj rad, pokazalo se da je poprsje velikog srpskog dobrotvora Velimira Teodorovića u Aleji velikana upravo njegov rad. Đorđe Jovanović se od 1892. godine bavio nadgrobnom skulpturom. Zastupljen je sa preko 30 radova, od prvog reljefa Deca iz 1892. do onih rađenih između dva svetska rata i kasnije. U reprezentativne spomenike te vrste spada simbolična ženska figura u reljefu iz 1910. godine na grobu književnika Sime Matavulja, kao i nadgrobni spomenik vojvodi Živojinu Mišiću iz 1921. godine. Imena, odnosno ostvarenja naših najpoznatijih skulptora, također se mogu vidjeti na Novom groblju. Ivan Meštrović i Toma Rosandić zastupljeni su sa nekoliko radova. Poprsje Nikole Pašića, Milenka Vesnića i Milovana Milovanovića, kao i portret u reljefu Save Kosanovića, radovi su Ivana Meštrovića.
Toma Rosandić je autor skulpture Svirač na harfi na grobu njegove žene Mare, zatim skulpture na grobu Milorada Draškovića, poprsje i figura anđela u bronzi, kao i reljefa u kamenu Hristos na grobu braće Milutinović. Radeta Stanković, poznati po reljefu na zidu spomen groblja oslobodilaca Beograda, zastupljen je stojećom muškom figurom u prirodnoj veličini na grobu Tome Maksimovića. Među više od 20 radova vajara Sretena Stojanovića ističu se poprsje i reljef na grobu Petra Kočića, reljefi na grobu Vojislava Marinkovića, Milana Rakića, Milana Grola, Savke i Riste Janjuševića, reljef simbolične sadržine na grobu Đorđa Đurice Đorđevića, kao i skulptura ženska figura sa harfom na grobnici Vele i Đoke Jovanovića. Risto Stijović je u ovom memorijalnom kompleksu zastupljen sa 8 radova, od kojih se posebno ističe klečeći ženski akt u kamenu na grobnici trgovca Jovana Jankovića. Skulptura personifikacija književnosti i slikarstva na grobnici Matije Bana i Steve Todorovića, reljef Dečak sa frulom na grobu Stevana Mokranjca, kao i muški akt u reljefu na grobnici Radiše Pojovanovića, dela su vajara Petra Palavičinija. Dušan Jovanović Đukin izradio je za porodičnu grobnicu svog oca Milana Jovanovića, dvorskog fotografa, nadgrobni spomenik sa reljefom u bronzi rano umrle sestre Sojke Soje Jovanović, kao i bistu glumca Dobrice Milutinovića. Najbrojnija skulptorska vrsta u ovom memorijalnom kompleksu svakako je plaketa, a njeni najznačajniji autori pored Živojina Lukića su Periša Milić i Frano Menegelo Dinčić. Živojin Lukić uradio je oko 20 plaketa, među kojima se ističu portret u reljefu književnika Jovana Ilića i kompozitora Milenka Paunovića. Njegova je i skulptura vojnika u prirodnoj veličini, izrađena za srpsku kosturnicu iz Prvog svjetskog rata. Brojnim radovima zastupljeni su Milan Besarabić, Boža Obradović, Dragutin Spasić, Đorđe Oraovac, Vladeta Piperski, Mihajlo Tomić i drugi. Generacija vajara koja je stvaralaštvo otpočela pred Drugi svjetski rat nastavila je sa radom i u mnogome doprinela da se održi kontinuitet i omogući razvoj skulpture u ovom spomeničkom ambijentu sve do današnjih dana. To potvrđuju dela Nikole Koke Jankovića, Pavla Radovanovića, Oskara Barbelje,
Aleksandra Zarina, Jovana Kradohvila, Ota Loga, Gradimira Aleksića, Save Sandića, Miloša Sarića, Ane Bešlić, Matije Vukovića, Jelene Jovanović, Stevana Bodnarova, Vave Stankovića, Momčila Krkovića, Stevana Dukića, Mihajla Paunovića, Nebojše Mitrića, Milije Glišića, Ratka Vulanovića, Drinke Radovanović, Svetislava Zdravkovića i drugih. Groblja su svakako i odraz civilizacije jednog naroda. Uz sva kulturno-istorijska i umetnička dostignuća koja su vidljiva iz aleja novog groblja, posetilac se neminovno pita kako je moguće da se prekopavaju stari grobovi koji su ostali bez naslednika, bez obzira da li su u pitanju znameniti ili za istoriju anonimni žitelji Beograda. Uzalud, recimo, tražimo spomenik ili obeležje Mari Lazarević Hrebeljanović, posljednjem potomku kneza Lazara, koja je sahranjena februara 1972. godine na parceli 68B, grob 118. Uprkos mnogobrojnim nastojanjima da se iskoreni i na ovom prostoru koji jeste svojevrstan spomenik kulture, posluje takozvana grobljanska mafija, beskrupulozno skrnaveći grobove. Tako se dogodilo da je baš 1986. kada se obeležavalo 100 godina od formiranja novog groblja, registrovana prva krađa iz ovog muzeja na otvorenom. Tom prilikom ukraden je reljef u bronzi, portret Aleksandra Kostića, rad vajara Đorđe Jovanovića. Nije nimalo slučajno da su još dva njegova značajna ostvarenja ukradena u nekoliko posljednjih godina, među kojima je skulptura Deca, reljef u bronzi iz 1892. godine, koja se nalazila na grobu političara i akademika Andre Nikolića. Sada već davne 1972. godine nestalo je i poprsje pesnika Vojislava Ilića, a ukradeni su i neki radovi vajara Živojna Lukića, pa čak i bronzano poprsje sa njegovog groba, koje je izradila njegova sestra Mara Jelasić-Lukić. Uz to uočljive su i mnogobrojne potpuno zapuštene parcele i grobovi na kojima caruje korov. Sve to mnogo govori pre svega o nama. Novo groblje, otvoreno prema oblacima i svetlostima beogradskog neba, svakako bi trebalo da bude sveto utočište u kome završavaju sve ovozemaljske stvari, nade, težnje, nesreće, neskladi, varke i tajne. Istovremeno to bi moglo biti i jedno od mesta koje nas svrstava u krug prosvećenih zemalja, s obzirom na izuzetnu lepotu i visoke umetničke domete koje su našim precima posvetili najpoznatiji umetnici sa ovog podneblja. Nacionalna svest, poštovanje, dostojanstvo i porast obrazovanja mogu demantovati misao da smo svi mi već za života zaboravljeni. Samo se to jasno vidi tek kad umremo, koju je u znakovima pored puta zapisao Ivo Andrić.